Kako se zove glavni lik u GTA 4? Ima i prezime. Ima onaj Afroamerika. Ne bre, četvorka bre, ženo Božija. Četvorka. Nikola. Što nema negativnih pojena? Niko Bjelić. Koja je najprodavanija igra u 2022. godini? Nije GTA 5. Minecraft. Elden Ring. God of War. Minecraft. FIFA! Last of Us. Cats remake. Da nije Call of Duty Modern Warfare 2. Bio možda Call of Duty Modern Warfare 2. Koji blok je najteže razbiti u Minecraftu? Obsidian. Koja je najprodavanija FIFA na svetu? Lupi! Lupi ga! 22. FIFA 18. Sam pogodila. Ja sam mislio... Kako se zove sin od Kratosa iz God of War? Atreus.